Ka dorbar shnong wa utim bat ka hima Maulong People's Forum mentakas ngi khanriu tarik ujemang arja arpusan. Kilalej banyakendu iu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Syamborlang Renja. Banbu jingdawa hau ba untuklar lem halor ke jingkeno le donbor usodar ke elaka Maulong uba Stephen Lalu. Uba ready soklet ubade u secretary ke hima Maulong People's Forum ulakino bu usardar uklam pelong ya ke dorbar mentalash postnem bat ai ke jubab ke bashai halor ki jingdawa ke forum ban penlong dorbar hakitayo baladem katba na kaliang uba h dot todong ubade u secretary ke dorbar shnong wa utim ke bahab ha ke ilaka Maulong uloong bo uni usodar ulale donbor ban snai ke jaka jungok kai ha ke te ke shnong klem dalum da ke jingelang bat kinong yalam shnong bat ulapin pauru bawat hadien balapli ke te ke jaka jungok kai uweiru utrai shnong uklem yo tre setia kadang juga kadang jadi soklet apa tuh sih kita sendiri jadi ngobrol berforum coba seng di berokoi beniwan kedua mentaksi UCM halong halor kamat bani labu city kata art project bani balai arjat absen RBD bat usodar hima un khotno ya kata pelun henry haduk mentapat imsemla ai kendu positif nakaliang kajongi di nakta kadaw ginawan mentaksi kedua UCM ban kentu ya usodar hima ban khotno ya kata dorma hima pelun berokoi aku bahas postnya tam ya kamat ni kebani kong nakaliang zongi kum ka hima Maulong People Forum kapan tua bandawai kamat kalong halor ke BD berkejeng kejeng dia HBD kejeng mi hapo jong hima hiberokoi nakalia kejongi kum hima Maulong People Forum midang suseng tang matau senam di nakalia kejongi lapha atli sti shau bat unsam la ake dogo juba halor bat kata sti ke pangil lapha su kele ju kundu iul asin ba pajungu kalong bait ke juba tin ke bawang bang unsafat mentau benai jong u benai mi fast week ngre hadu mentapat ni sep lajo kono ke juba kabasai na u namang itip umpa hima kajongi ki berokoi ke hima kabadon kinon tribal sakweru baladon kajing ke kerja nadu kajik kano jong bai pardok prasnam jongi ba lusa nyota ti kawara sibun gijing akaliang jong kajongi kum kinong song jong hima hi berokoi uba Stephen Lalu ni kana kajongi kum kai pa forum hi berokoi kalong bai tang ba UCM ucim kentu ya uni soda wan khono ya kadar man pelun hi berokoi di ban artist of dong nampak di kamis ketri ya posnong yang hendak forum ta nakalian juga kau bukan dia kau ukim terus spot pada kisah jadi lasna dia kan terus spot senam art dia akan dai but lasna dua ada usda kan ya wat lagi kami ya lembaga di posnong tumka executive committee yang senong lagi ke posnong lasna hidup usda dia kan terus spot ha kau ukim dengan kalian juga kakak tu kopor karena senang ada lagi jemput punya kerja termasuk jemput balik pak kawan no kelam COVID-19 after pakandai waktu juga aku tinggi kamu apa nilai kata dia hadiah kata apa lapan tray hidup sudah lai kontak region tray nang ta kai ke bahasa sangsat cisu kalau bah weiru operasional yang dia umyo panbelah kata ta tulis pak la ai kontrak au kontrak beli menabar nang tahu beli menabar ai kontrak iki beli menabar kam ai trash ni teh har ko pole kali ke kuat ke basang sot la barang ke kuat ke bakim ke kuat ke ba kedua la barang balik ba ke kam ke COVID-19 teh hadir kata kuat nak kalian senang ngelesong ngejelang baik ba teh har kepada lang selaru ba Stephen Lalu ila keluar balik ba ya kali ke tulis spot flash nak nang ba kontak inong wa tim ba kinyo kam jam ha ka tulis spot tandai kalau kebelang ngopat na kapor sekapon na kalian kesenong apaan ya ki argument tambah kuma kalau bakan deka tulis spot kadang question of tim jika hok ke benta kepada banyo na share kadi banyo kesenong of tim tilak no kumdo 100% na share kawami na jingyo jom ka to spot kadi balik sa kesenong of tim kala kadi bangi dawa na kapor sekapon tadi kata apa usli ya kan spot harus 6 arca apa tim ta kalau last 6 106 te hadian pada pi ka turu ni ibalai ba kan petrikam
Dia nak kalian senang muntah beli ke keruak ke ban hak muntah kalau beli ba nak kalian jauh senang ini keruak ba habar fil api ya kan itu sport mud day ban pentri kam no mardor kenang beli bagi kita senang kita buluk jangan senang kita ban bela kita ban pentri kam tu kita ban seng di dukan kami dukan sia dukan ja dukan di waidong bat muntah tu mar beli lata lo muntah kumud kita jiem ke maka sudi kembal long takam dan ni kemudian promotion, kemudian pavilion, kemudian kan lu kesini. Tim ta kemudian totally depend dia kan ikut squad. Dan nak kalian ke keruak bagi pak tak kalam balik, bagi kepat, kembali dari kenduk dari siam balik, bagi kepat balik bah. Hil sebab ban tray kamu ikan terus squad, kenang bahkan ai macam lo baru kita senang di padan di bos senang, nak dulu kamu dari bantuna, mulai promotion kejing yok belah, jom kita senang, kan dia terus squad. Kem tak hendak namar ba yung ru ketika jiliat dom bojong sardar ba I mentaru ba ya kata ka dorbas nong kampen long la suppose nam tami to hatu le se kanika jiliat jong u sardar kade le se bodan manu ba ai jinga dai une dian nani ba manu ba kinchot ju une ka ba pinan mon oh ya kata ti gimna butek ya pada jiki shot dari jiki bon dai ke ba international ka tip menta kalong ba kasiwan be keciputrai kelam kono ka jiang pai ba dan di kelam ka dorbas nang di kelam ka kompetisi nang lasi pentai bet to sudah